What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore. Remember once more. Ikan at haperdi ki karbi na taapat waki penar na lapangap das dang I naduk ki khajak snem wadalai hei wakat dang mi ki snem dang jor I. Hakani kekenti wanda poi cai pentut ki karbi ya ki penar wau a keba ki halapangap hei wada poi uput wayap uwi u karbi u wana taapan. Ni kesengi hawa ya kalam wa uwa hek cenong galapangap udai mon mi leng do ongu wada ya kalam nai por cai por hapo kador bar cenong wakwa ko yesung kamu juk man na chwa. Doongu wa iya suk lada kalam ha iwani tau hagi komiti dan mangi I wasman tang waki karbi mto ubu gi daki kendon yaki tang wa ikalam umani du hajrong I chong suk don hi wela debu gi daki kendon ni liang yong gala pangap katwaman mye go wo pediang yeni. Kamu kudaw hini wa hakan rutrik uni ubenai DM gaya lang haperdi kedor barchnong lapangam wa kaso cheng Reng Border Development Committee SABDC HBOP ke Asam hakhanduli hewa DM ki saheb na ke West Karbi Anglong District Assam wa na West Jaintia Hill District Meghalaya. Hakani kaya lang ke SABDC de bu ko yelitali ki kendon ki wa kentup wo cha biang wo thung din halum penthor ga lapangam we wo le yaki kot kisla na mo register yaki thau cha Assam we wo cha uthung yaki mopun yo cha yaki lapangap u akaba de wo suk klem cha penthun Nagaleng jungi kum kedor barsnong na kapos kapon ngi sa yekren ni kane ba ngi kum kedor barsnong lapangap ngi kwa ga jungi suk kum hakipor ke bam siwa tang ba kata ga jungi suk ladangi yekren hakunu kuno jeka ladangi ya syamlang aga komiti kinu jeka pan ngim kwa patre bagini kinong karbi kinbu rigi kendon yangi kajing yakren kandai be tang ka song suk sang trai om dai raban bu kinu kendon nagaleng jungi kum kedor barsnong tadi dai bagi bu rigi kendon ku bumut ba nagaleng jungi kinong song nong ngim sang ya hap ra kanu ko por na kanu ko klimat ki pelong ya singila